गोय काँग्रेसीन काँग्रेस मुख्यालयान गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती मनयली। महात्मा गांधीजींची सदांच शांतताय आणि जातीय सलोखा हाचेर विश्वास आशिल्लो। तशीच गोंयाकूय शांतताय आणि एकात्मतेची गरज आसा। मात कांय जाण जातीयवादी विधानां करून गोंयकारांचे लक्ष विचलीत करपाचो यत्न करता अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलें। Gandhiji always believed in unity in diversity. सगळे रिलिजनाक सगळे धर्माच्या वांगड्याक घेवन मुखार तो गेलोलो। हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज गोंयकार म्हणून आमी जेन्ना आमची ओळख जाता जाल्यार आमी एक स्पेशल गोंयकार, कित्याक गोंयकार इज नोन फॉर आवर पीस एंड कम्युनल हार्मनी। पण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज with the activities happening, there is a threat to this original DNA, this Goenkarpon of us. Our original DNA or our original Goenkarpon is that आमी सगळे भाव जावं हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे एकवटान आमी रावलेले आहे। Today we need to make sure, and I appeal to all of us gathered here, that we need to make sure that this peace and communal harmony आमगेली राखपाक जाय। जेन्ना आज प्रधानमंत्री म्हाका दिसता आमी पेपराचेर वाचला, मन की बातान उलयला स्वच्छ भारत अभियान जावपाक जाय म्हणून। This will be a gift to Bapu. पण आज when we look at it, what about युवाओं की बात? With the amount of unemployment happening, the Prime Minister is silent. What about the किसानों की बात? The way the farmers, the original idea जे आमचे लाल बहादूर शास्त्री सांगलेले जय जवान जय किसान, they are suffering today. What about this particular मन की बात? What about महिलाओं की बात? जे इन्फ्लेशन देशभर जे जाता, are our women safe? आणि जे आमचे महात्मा गांधीचे आशिल्ले की to protect the identity of Goa, the special identity of protecting communal harmony.